Mamangaidagi leizaraklaba ising ipuching chada yankhairomi changda mangkhibadagi nong hek chudabaga isingi awaba chawna mayoknarapani haina Chief Conservator of Forest Longjam Joykumar na phongdurakli. Wafam asing asi Spring Set Management ki matangda pangthokpa ahum suba Interdepartmental Roundtable Conference hongdokpagi thoramda mangna phongdokkibani. DM University amadi Forest Department anina punna sinduna ngasi DM University gi Danamanjuri Platinum Jubilee Hall da pangtokkiba thoram amada Longjam Joykumar na hai. Aikhoi ayambana isingi source asi maruoina achou glaciers part amadi turel na chingba si oina longnei. Aikhoi na ifud asi isingi source oina kaya khanade munna yengluragadi iputna ising puthokpagi achouba machak ama oiri. Lamdam asida mahusana pibirakpa ifut kaya lerami. Akhang ahisingna phongdokpagi matungina mamangaidagi leiraklaba ising ifut seng chada yankhai gi changda mangkhre hai masi aikoina laina lofam thokte. Lamdam asigi ifut seng chap chana masak khangdokpagi thabak asi hauzik maki oina mapung phana loisindri adumaku hiram asiga mari leinana chana bathabak paikhatpadi haure maragasida Forest Department na Community Based Sustainable Forest Management Postpom haiba project ama kumjali singani tara mapandagi paikhatuna lamdam asida lairiba ifut sing kanna buhonari hauzi ukrul amadi Kangpokpi district ta khungang kunmanga khangatuna akhana bathabak paikhatli Tabagasi mai pak na jangsin bahaiba sida mafam sing adugi khunja sing yauna tongan ba stakeholder sing amadi lenga ki line department sing kokchung sinaba changi ngasi pangthokliba conference asi yamna maruoiba amani conference asidagi fanglakpa losing sing aduna lamdam asidagi mangkhigadawraba ising ifut kaya kanbada achoba ngaklo ama pigani thazai haina mangna makata ki akoi spring sing se revive to bosangi megles moi khara advance oi mokoi di masida akoi muk spring sing se akona no department khatana natana akoi community lairiba singa se sing de lairiba sing te moi su awareness ama darga oi ba maramdi spring se si mase makoina either private land oramba yai or community land oramba yai mafam duda akoi phajaba vegetation se restore tor matamda spring se hingalakadorini maduga sanaba aikoigi engineering some small structure control testing ari seepage dam ari vegetation safe dam masi tamda automatically adum masi process hinga kaneba ko maru tomatam soida aikoigi leiriba khunja sing community sing makoi su awareness ma pibiba mathau tai maramdi masi jaga se ai spring set masi aquifer area se research area se masi aikoina kanjab tawragadi aikoi khunjigi isingje watana phangdoine haibje khang matamda mokoina protect tawtoni kanjab tawtorine Tawramaduga mari lainana DM University gi Vice Chancellor Professor W Chan Babu na hai hauziki matamda myoiba khunaina ising amadi leibak leihau asi ningthina yoktuna thamhodaba taragadi tungda myoibana hingbada achoba safu ama pirakani Aikoina ising ifut sing asi matam leiringaida ningthina yokhat haudrabadi ising phangdabagi achoba awaba ama soidana mayoknagani Spring Set Management ki thabak thoram sing asida kana achoba thodang logani haibasi munna khangdokpa mathau tai masida academic institution gi achoba thodang lei academic institution singda leiriba expert amadi intellectual singa mari leinaba stakeholder ga khutsamnana chatminnaba matamdata thabak sing asi maipak na pangthokpa ngamgani haina mahangna makhata ki Without conservation of the water, without conservation of soil, without educating the community and engaging them properly, spring set management will remain a great challenge in our society. If we have the proper spring set management, then we are going to address large number of our problems. One is, of course, is the water scarcity. Second one is particularly the soil health. The third thing is all about water harvesting and quality water and making quality water available to our people. All these aspects will only be addressed when we manage the spring set in the best possible way. Ngasigi thoram aduda DMU gi Vice Chancellor Professor W Chan Babu, Chief Conservator of Forest Longjam Joykumar amadi Water Resources Department ki Chief Engineer Y Homendrona mathang sina Chief Guest President amadi Guest of Honor rina saryaki
ꯂꯥꯏꯔꯤꯛꯇꯤ ꯍꯩꯔꯒ ꯂꯥꯏꯔꯤꯛ ꯄꯥꯕꯒꯤ ꯍꯩꯅꯕꯤ ꯂꯩꯇꯕ ꯃꯤ ꯑꯗꯨꯗꯤ ꯏꯕ ꯄꯥꯕ ꯍꯩꯇꯕ ꯃꯤꯒ ꯄꯥꯡꯈꯛꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯃꯨꯟꯅ ꯈꯪꯖꯤꯟꯕ ꯃꯊꯧ ꯇꯥꯏ ꯍꯥꯏꯅ ꯑꯥꯔꯠ ꯑꯦꯟ ꯀꯜꯆꯔꯒꯤ ꯀꯃꯤꯁꯅꯔ ꯑꯩꯁ ꯒ꯭ꯌꯥꯟ ꯄ꯭ꯔꯀꯥꯁꯅ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯈ꯭ꯔꯦ꯫ ꯋꯥꯐꯝ ꯑꯁꯤ ꯉꯁꯤꯗꯒꯤ ꯍꯧꯔꯒ ꯊꯥ ꯑꯁꯤꯒꯤ 24 ꯐꯥꯎꯕ ꯅꯨꯃꯤꯠ 10ꯅꯤ ꯆꯨꯞꯅ ꯆꯠꯊꯒꯗꯕ 32 ꯁꯨꯕ ꯏꯝꯐꯥꯜ ꯕꯨꯛ ꯐꯤꯌꯔ ꯍꯧꯗꯣꯛꯄꯒꯤ ꯊꯧꯔꯝꯗ ꯃꯍꯥꯛꯅ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯈꯤꯕꯅꯤ꯫ ꯁ꯭ꯇꯦꯠ ꯁꯦꯟꯇ꯭ꯔꯦꯜ ꯂꯥꯏꯕ꯭ꯔꯦꯔꯤ ꯑꯃꯗꯤ ꯗꯤꯄꯥꯔꯠꯃꯦꯟꯠ ꯑꯣꯐ ꯑꯥꯔꯠ ꯑꯦꯟ ꯀꯜꯆꯔꯅ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯂꯥꯏꯕ꯭ꯔꯦꯔꯤ ꯑꯦꯁꯣꯁꯤꯌꯦꯁꯟ ꯃꯥꯂꯥ ꯑꯃꯗꯤ NGO ꯄꯕ꯭ꯂꯤꯛ ꯂꯥꯏꯕ꯭ꯔꯦꯔꯤꯁꯤꯡꯒ ꯈꯨꯠꯁꯝꯅꯗꯨꯅ ꯀꯩꯁꯥꯝꯄꯥꯠꯇ ꯂꯩꯕ ꯁ꯭ꯇꯦꯠ ꯁꯦꯟꯇ꯭ꯔꯦꯜ ꯂꯥꯏꯕ꯭ꯔꯦꯔꯤꯒꯤ ꯀꯦꯝꯄꯁꯇ ꯆꯠꯊꯕ ꯍꯧꯈꯤꯕ ꯕꯨꯛ ꯐꯤꯌꯔ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯔꯤ ꯂꯩꯅꯅ ꯃꯍꯥꯛꯅ ꯃꯈꯥ ꯇꯥꯅ ꯍꯥꯏ ꯃꯃꯥꯡꯉꯩꯗꯒꯤ ꯍꯧꯅ ꯂꯥꯏꯔꯤꯛꯀꯤ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯕ ꯑꯁꯤ ꯃꯤꯑꯣꯏꯕꯒ ꯑꯗꯨꯃꯛ ꯊꯥꯒꯣꯟꯅꯗꯨꯅ ꯂꯥꯛꯂꯤ꯫ ꯂꯥꯏꯔꯤꯛꯅ ꯃꯤꯑꯣꯏꯕꯒꯤ ꯁꯤꯚꯤꯂꯥꯏꯖꯦꯁꯟ ꯑꯁꯤ ꯃꯁꯛ ꯊꯣꯛꯍꯟꯕꯅꯤ꯫ ꯃꯇꯝꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡ ꯏꯟꯅ ꯂꯧꯁꯤꯡꯒꯤ ꯄꯥꯝꯕꯩ ꯀꯌꯥ ꯊꯣꯔꯛꯂꯕꯁꯨ ꯂꯥꯏꯔꯤꯛꯀꯤ ꯃꯍꯨꯠ ꯁꯤꯟꯕ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯂꯧꯁꯤꯡ ꯇꯥꯟꯕꯒꯤ ꯄꯥꯝꯕꯩ ꯂꯩꯇ꯭ꯔꯤ꯫ ꯉꯁꯤ ꯏꯟꯇꯔꯅꯦꯠꯀꯤ ꯏꯔꯥ ꯑꯁꯤꯗ ꯏꯟꯇꯔꯅꯦꯠꯀꯤ ꯃꯇꯦꯡꯗꯒꯤ ꯂꯧꯁꯤꯡ ꯇꯥꯟꯕ ꯌꯥꯕꯒꯤ ꯄꯥꯝꯕꯩ ꯀꯌꯥ ꯂꯩꯔꯒꯁꯨ ꯃꯄꯨꯡ ꯑꯣꯏꯕ ꯂꯧꯁꯤꯡꯗꯤ ꯂꯥꯏꯔꯤꯛꯅ ꯄꯤꯔꯤ꯫ ꯂꯥꯏꯔꯤꯛꯅ ꯂꯧꯁꯤꯡ ꯇꯥꯟꯕꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯥꯏꯃꯥꯔꯤ ꯁꯣꯔꯁꯅꯤ꯫ ꯃꯔꯝ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛꯅ ꯂꯥꯏꯔꯤꯛ ꯄꯥꯕꯒꯤ ꯍꯩꯅꯕꯤ ꯊꯝꯁꯤ꯫ ꯇꯣꯉꯥꯟ ꯇꯣꯉꯥꯟꯕ ꯂꯥꯏꯔꯤꯛ ꯀꯌꯥ ꯄꯨꯊꯣꯛꯂꯤꯕ ꯕꯨꯛ ꯐꯤꯌꯔ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯈꯨꯗꯣꯡꯆꯥꯕ ꯑꯁꯤ ꯃꯤꯌꯥꯝꯅ ꯂꯧꯕꯤꯌꯨ ꯍꯥꯏꯅ ꯃꯍꯥꯛꯅ ꯃꯈꯥ ꯇꯥꯈꯤ꯫ ꯊꯧꯔꯝ ꯑꯗꯨꯗ ꯑꯥꯔꯠ ꯑꯦꯟ ꯀꯜꯆꯔꯒꯤ ꯀꯃꯤꯁꯅꯔ ꯑꯩꯁ ꯒ꯭ꯌꯥꯟ ꯄ꯭ꯔꯀꯥꯁ, ꯑꯥꯔꯠ ꯑꯦꯟ ꯀꯜꯆꯔꯒꯤ ꯗꯤꯔꯦꯛꯇꯔ ꯑꯩꯁ ꯖꯤꯅꯃꯅꯤ ꯑꯃꯗꯤ ꯑꯥꯔꯠ ꯑꯦꯟ ꯀꯜꯆꯔꯒꯤ ꯗꯤꯄꯨꯇꯤ ꯁꯦꯀ꯭ꯔꯦꯇꯔꯤ ꯇꯤ.ꯑꯩꯆ. ꯁꯨꯅꯟꯗꯅ ꯃꯊꯪꯁꯤꯠꯅ ꯆꯤꯐ ꯒꯦꯁꯠ ꯄ꯭ꯔꯦꯁꯤꯗꯦꯟꯠ ꯑꯃꯗꯤ ꯒꯦꯁꯠ ꯑꯣꯐ ꯑꯣꯅꯔ ꯑꯣꯏꯅ ꯁꯔꯨꯛ ꯌꯥꯈꯤ꯫ ꯉꯁꯤꯗꯒꯤ ꯍꯧꯔꯒ ꯅꯨꯃꯤꯠ 10ꯅꯤ ꯆꯨꯞꯅ ꯆꯠꯊꯒꯗꯕ ꯕꯨꯛ ꯐꯤꯌꯔ ꯑꯁꯤꯗ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯋꯥꯡꯃꯗꯒꯤ ꯂꯥꯛꯄ ꯐꯔꯝ 12 ꯌꯥꯎꯅ ꯄꯨꯟꯅ ꯕꯨꯛ ꯐꯔꯝ 94ꯅ ꯁ꯭ꯇꯣꯜ 100 ꯍꯥꯡꯗꯣꯛꯂꯤ꯫ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯗꯤꯄꯥꯔꯠꯃꯦꯟꯠꯅ ꯀꯤꯁꯨ ꯑꯁꯣꯏꯕ ꯂꯩꯔꯝꯒꯅꯤ ꯑꯗꯒꯤ ꯃꯂꯥꯒꯤ ꯇꯔꯞꯇꯒꯤꯁꯨ ꯑꯋꯥꯠ ꯑꯄꯥ ꯈꯔ ꯂꯩꯔꯝꯕ ꯌꯥꯏ꯫ ꯀꯔꯤꯒꯤꯅꯣ ꯍꯥꯏꯖꯔꯒꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯔꯥꯝ ꯃꯅꯣꯍꯔ ꯔꯣꯌꯦꯜ ꯂꯥꯏꯕ꯭ꯔꯦꯔꯤ ꯐꯥꯎꯟꯗꯦꯁꯟꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯆꯍꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯗꯨꯗꯒꯤ ꯂꯧꯒꯗꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯑꯗꯨꯗꯒꯤ ꯐꯪꯕ ꯌꯥꯕ ꯀꯩꯅꯣꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯐꯖꯅ ꯂꯤꯚꯔꯦꯖ ꯇꯧꯗꯦ, ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯐꯖꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯐꯪꯕ ꯉꯝꯗꯦ꯫ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯩꯅ ꯇꯥꯖꯕꯗꯗꯤ ꯆꯍꯤ 1-2 ꯁꯨꯔꯦ ꯍꯥꯏ ꯀꯔꯤꯝꯇ ꯐꯪꯉꯛꯇꯕ꯫ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯀꯩꯅꯣꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅꯗꯤ ꯀꯜꯆꯔ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤꯕꯨꯗꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯌꯥꯝ ꯚꯥꯔꯠ ꯁꯔꯀꯥꯔꯗꯗꯤ ꯌꯥꯝ ꯋꯦꯜ ꯁꯣꯔꯁ ꯑꯣꯏꯔꯦ꯫ ꯑꯗꯨ ꯑꯣꯏꯔꯒꯁꯨ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅꯗꯤ ꯑꯥꯔꯠ ꯑꯦꯟ ꯀꯜꯆꯔ ꯗꯤꯄꯥꯔꯠꯃꯦꯟꯠꯁꯤꯗꯤ ꯌꯥꯝꯅ ꯕꯖꯦꯠ ꯄꯤꯛꯄ ꯗꯤꯄꯥꯔꯠꯃꯦꯟꯠꯅꯤ꯫ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯁ꯭ꯇꯦꯠ ꯒꯚꯔꯟꯃꯦꯟꯠ ꯈꯛꯇꯪꯗꯒꯤ ꯔꯤꯂꯥꯏ ꯇꯧꯔꯒ ꯑꯗꯨꯝ ꯀꯩꯅꯣ ꯇꯧꯕꯁꯨ ꯌꯥꯔꯣꯏ꯫ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯁ꯭ꯇꯦꯠ ꯕꯖꯦꯠꯇꯒꯤ ꯄꯤꯔꯛꯀꯅꯤ ꯈꯜꯂꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯁꯨꯝ ꯅꯤꯔꯒ ꯂꯩꯕ ꯀꯩꯁꯨ ꯑꯣꯏꯊꯣꯛꯔꯣꯏ꯫ ꯐꯪꯁꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯗꯔꯀꯥꯔ ꯂꯩꯕꯗꯨꯒꯤ ꯀ꯭ꯋꯥꯔꯇꯔ 25% ꯐꯪꯒꯗ꯭ꯔꯥ ꯑꯗꯨꯗꯒꯤ ꯍꯦꯟꯅ ꯀꯩꯁꯨ ꯐꯪꯉꯣꯏ꯫ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯑꯜꯇꯔꯅꯦꯠ ꯁꯣꯔꯁ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤ ꯐꯖꯅ ꯊꯤꯖꯤꯟꯗꯅ ꯀꯗꯥꯏꯗ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯀꯔꯤꯗꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯔꯤꯀ꯭ꯋꯥꯌꯔꯗ ꯑꯣꯏꯕ ꯐꯟꯁꯤ ꯂꯧꯕ ꯌꯥꯒꯦ, ꯑꯗꯨꯒ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯗꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯥꯏꯕ꯭ꯔꯦꯔꯤꯁꯤꯡꯁꯦ ꯆꯥꯎꯈꯠꯍꯟꯁꯤꯒꯦ ꯍꯥꯏꯅ ꯍꯥꯏꯖꯅꯤꯡꯉꯤ꯫ ꯀ꯭ꯋꯥꯛꯇꯥꯗ ꯂꯩꯉꯥꯛꯀꯤ ꯍꯥꯌꯔ ꯁꯦꯀꯦꯟꯗꯔꯤ ꯁ꯭ꯀꯨꯜ ꯑꯃꯠꯇ ꯂꯩꯇꯕꯗꯒꯤ ꯂꯩꯉꯥꯛꯀ ꯇꯥꯟꯅꯔꯒ ꯀ꯭ꯋꯥꯛꯇꯥ ꯍꯥꯏ ꯁ꯭ꯀꯨꯜ ꯑꯁꯤ ꯍꯥꯌꯔ ꯁꯦꯀꯦꯟꯗꯔꯤꯒꯤ ꯊꯥꯛꯇ ꯑꯣꯟꯈꯠꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯔꯤꯕ ꯑꯁꯤ ꯃꯄꯨꯡ ꯐꯥꯍꯟꯁꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯀ꯭ꯋꯥꯛꯇꯥ ꯍꯥꯌꯔ ꯁꯦꯀꯦꯟꯗꯔꯤ ꯁ꯭ꯀꯨꯜ ꯀꯟꯁꯇ꯭ꯔꯛꯁꯟ ꯀꯃꯤꯇꯤꯒꯤ ꯃꯥꯏꯀꯩꯗꯒꯤ ꯐꯣꯡꯗꯣꯔꯛꯂꯤ꯫ ꯋꯥꯐꯝ ꯑꯁꯤ ꯀ꯭ꯋꯥꯛꯇꯥ ꯍꯥꯌꯔ ꯁꯦꯀꯦꯟꯗꯔꯤ ꯁ꯭ꯀꯨꯜ ꯀꯟꯁꯇ꯭ꯔꯛꯁꯟ ꯀꯃꯤꯇꯤꯅ ꯁꯤꯟꯗꯨꯅ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯄ ꯄꯥꯎꯒꯤ ꯃꯤꯐꯝ ꯑꯃꯗ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯈꯤꯕꯅꯤ꯫ ꯀ꯭ꯋꯥꯛꯇꯥ ꯕꯖꯥꯔꯗ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯈꯤꯕ ꯄꯥꯎꯒꯤ ꯃꯤꯐꯝ ꯑꯗꯨꯗ ꯁꯔꯨꯛ ꯌꯥꯈꯤꯕ ꯑꯣꯖꯥ ꯖꯤꯌꯥꯎꯗꯤꯟꯅ ꯍꯥꯏ ꯍꯥꯏ ꯁ꯭ꯀꯨꯜ ꯑꯃꯗ ꯔꯨꯝ 18ꯗꯒꯤ ꯇꯥꯗꯅ ꯂꯩꯒꯗꯕ ꯑꯗꯨ ꯀ꯭ꯋꯥꯛꯇꯥ ꯍꯥꯏ ꯁ꯭ꯀꯨꯜꯗꯤ ꯔꯨꯝ 18 ꯈꯛꯇꯃꯛ ꯂꯩ꯫ ꯑꯃꯔꯣꯝꯗ ꯍꯥꯏ ꯁ꯭ꯀꯨꯜꯒꯤ ꯀꯦꯝꯄꯁ ꯑꯁꯤ ꯄꯤꯛꯃꯟꯕꯅ ꯍꯥꯌꯔ ꯁꯦꯀꯦꯟꯗꯔꯤ ꯁ꯭ꯀꯨꯜ ꯑꯣꯟꯈꯠꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯕꯗ ꯇꯉꯥꯏꯐꯗꯅ ꯄꯣꯏꯟꯠ 160ꯀꯤ ꯃꯐꯝ ꯑꯃ ꯗꯔꯀꯥꯔ ꯂꯩꯕꯗꯒꯤ ꯃꯤꯌꯥꯝꯅ ꯂꯩꯔꯒ ꯕꯤꯜꯗꯤꯡ ꯁꯥꯕꯒꯤ ꯊꯕꯛ ꯄꯥꯏꯈꯠꯄꯅꯤ꯫ ꯀ꯭ꯋꯥꯛꯇꯥ ꯍꯥꯏ ꯁ꯭ꯀꯨꯜꯒꯤ ꯃꯐꯝ ꯑꯁꯤ ꯌꯣꯟꯊꯣꯛꯄ ꯂꯩꯇꯦ꯫ ꯍꯧꯖꯤꯛꯁꯨ ꯍꯥꯏ ꯁ꯭ꯀꯨꯜꯒꯤ ꯀ꯭ꯂꯥꯁ ꯑꯗꯨꯃꯛ ꯆꯠꯊꯔꯤ꯫ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯀꯔꯝꯕ ꯃꯔꯝꯗꯒꯤ ꯁ꯭ꯀꯨꯜ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗ RTI ꯊꯥꯔꯛꯂꯤꯕꯅꯣ ꯍꯥꯏꯅ ꯃꯍꯥꯛꯅ ꯍꯪꯈꯤ꯫ ꯆꯍꯤ ꯈꯨꯗꯤꯡꯒꯤ ꯀ꯭ꯋꯥꯛꯇꯥꯗ ꯀ꯭ꯂꯥꯁ 10 ꯄꯥꯁ ꯇꯧꯕ ꯃꯍꯩꯔꯣꯏ 200ꯒꯤ ꯃꯊꯛ ꯑꯣꯏ꯫ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯀ꯭ꯂꯥꯁ 12 ꯄꯥꯁ ꯇꯧꯕꯗꯤ 50 ꯐꯥꯎꯕ ꯁꯨꯗ꯭ꯔꯤꯕ ꯑꯁꯤ ꯀꯔꯤꯒꯤꯅꯣ ꯍꯥꯏꯅ ꯍꯪꯂꯗꯨꯅ ꯃꯍꯥꯛꯅ ꯍꯥꯏ ꯀ꯭ꯋꯥꯛꯇꯥꯗ ꯍꯥꯌꯔ ꯁꯦꯀꯦꯟꯗꯔꯤ ꯁ꯭ꯀꯨꯜ ꯂꯩꯇꯕꯗꯒꯤ ꯃꯍꯩꯔꯣꯏ ꯀꯌꯥ ꯆꯍꯤ ꯈꯨꯗꯤꯡꯒꯤ ꯁ꯭ꯀꯨꯜ ꯗ꯭ꯔꯣꯞ ꯑꯥꯎꯠ ꯇꯧꯔꯛꯂꯤꯕ ꯑꯁꯤ ꯊꯣꯛꯇꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯕꯒ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯀ꯭ꯋꯥꯛꯇꯥꯗ ꯍꯥꯌꯔ ꯁꯦꯀꯦꯟꯗꯔꯤ ꯁ꯭ꯀꯨꯜ ꯑꯃ ꯊꯝꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯔꯤꯕ ꯑꯁꯤ ꯃꯥꯏ ꯄꯥꯛꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯁꯤ꯫ ꯃꯁꯤꯗ ꯑꯌꯦꯠ ꯑꯄꯟ ꯑꯃꯗꯤ ꯑꯀꯥꯏꯕ ꯄꯤꯕꯤꯒꯅꯨ ꯑꯃꯗꯤ ꯄꯣꯂꯤꯇꯤꯀꯦꯜꯒꯤ ꯑꯈꯨꯕ ꯃꯤꯠꯌꯦꯡ ꯆꯪꯕꯤꯒꯅꯨ ꯍꯥꯏꯅ ꯃꯍꯥꯛꯅ ꯃꯈꯥ ꯇꯥꯈꯤ꯫ MLA ꯂꯝ ꯍꯨꯔꯥꯜꯂꯒ ꯌꯣꯜꯂꯤ ꯈꯣꯠꯂꯤ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯀꯔꯤꯒꯨꯝꯕ ꯑꯝꯇ ꯃꯔꯤ ꯂꯩꯅꯗꯦ꯫ MLAꯗꯤ ꯌꯥꯔꯒꯗꯤ ꯅꯣꯏ ꯀꯃꯤꯇꯤ ꯃꯌꯥꯝꯅ ꯇꯧꯒꯦ ꯍꯥꯏꯕꯗꯨꯗ ꯑꯩꯁꯨ ꯃꯇꯦꯡ ꯄꯥꯡꯖꯒꯦ, ꯄꯩꯁꯥ ꯅꯨꯡꯁꯥꯒꯦ ꯑꯋꯥꯠꯄ ꯂꯩꯔꯁꯨ ꯑꯩ ꯄꯤꯖꯒꯦ꯫ ꯅꯈꯣꯏꯅ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯄꯩꯁꯥꯁꯤ ꯄꯨꯊꯣꯛꯄꯗ ꯅꯣꯏꯅ ꯈꯔ ꯋꯥꯔꯁꯨ ꯑꯩꯁꯨ ꯑꯩꯒꯤ ꯐꯟꯗꯒꯤ ꯑꯩꯁꯨ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯑꯩ ꯄ꯭ꯔꯥꯏꯚꯦꯠ ꯑꯣꯏꯅ ꯃꯇꯦꯡ ꯄꯥꯡꯖꯒꯦ ꯍꯥꯌꯔ ꯁꯦꯀꯦꯟꯗꯔꯤꯃꯗꯤ ꯑꯣꯏꯍꯟꯁꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯍꯥꯏꯖꯕꯗꯨꯅꯤ꯫ MLAꯁꯨ ꯑꯇꯩ ꯀꯩꯁꯨ ꯂꯩꯇꯦ꯫ ꯍꯥꯏꯔꯤꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯔꯥꯖꯅꯤꯇꯤꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯑꯃꯐꯥꯎ ꯌꯥꯎꯗꯦ꯫ ꯀꯣꯛꯇꯥꯒꯤ CSO ꯀ꯭ꯂꯕ ꯑꯣꯔꯒꯅꯥꯏꯖꯦꯁꯟ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛꯅ ꯄꯨꯟꯁꯤꯜꯂꯒ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯊꯕꯛꯁꯤ ꯇꯧꯃꯤꯟꯅꯕꯅꯦꯕ꯫ ꯑꯣꯖꯥ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯁ꯭ꯀꯨꯜ ꯀꯟꯁꯇ꯭ꯔꯛꯁꯟ ꯀꯃꯤꯇꯤꯅꯦꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯂꯣꯀꯦꯜꯒꯤ ꯕꯣꯗꯤ ꯈꯔꯅ ꯁꯦꯝꯃꯤ ꯑꯦꯛꯖꯤꯀ꯭ꯌꯨꯇꯤꯚ ꯕꯣꯗꯤꯒꯤ ꯃꯦꯝꯕꯔ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯩꯅ ꯃꯦꯗꯤꯌꯥꯒꯤ ꯊꯣꯡꯗ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯁꯔꯀꯥꯔꯗ ꯑꯩꯒꯤ ꯍꯝꯕꯜ ꯑꯄꯤꯜꯅꯤ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯍꯥꯌꯔ ꯁꯦꯀꯦꯟꯗꯔꯤꯁꯤ ꯃꯄꯨꯡ ꯐꯥꯍꯟꯕꯤꯌꯨ ꯑꯃꯁꯨꯡ
हाइरिबा अखोइना होनदरिबा प्रोसेस मयाम सिदा गवर्नमेंट सु मतेंग पांगबियु मियोय खर खकना राजनीति की अखुबा मियेंगा खोरकी इना लाइ सरगा एजुकेशन की मंगाल फंगद्रब अपंग सो खरन हाइबसे थाजबिगनु हाइबसे आई गवर्नमेंट की तरफ ता हन्ना हाइजरी हाइरि म्यूजिक सिना करिगुम अखोइना तौरिबा थबोसिदा मसागी पर्सनल नुवाइनदबगी अमसुंग राजनीति अखुबा मियेंदे येत ओइरगना अखोइ मदुसे अखोइदे सिंगदोकपियु अखोइ कमिटी को फमिनसी अखोइ सुंगाइ हाइदन तौरिबा थबोकसे अखोइ याम पेते करिगुम्बा हायर सेकेंडरी से ओइहौदब तारगदी अखोइ गवर्नमेंट की ओइबा हायर सेकेंडरी गवर्नमेंट पिरिबा फंडिंग मयाम हिंजे साफम लेतुना लेरिबा मयाम से मसिगी रेस्पोंसिबिलिटी मखोइ मखोइना पुगदबनी मदुदा मखोइना याद्रगना मखोइगी मथक्तसु अखोइना लीगल एक्शन लखतकनी नत्रगदी अखोइ मखोइगी फमिनसी हौजिकसु अखोइना मखोइदा थोंग लाउना हांगदोगी अपील तौरी मखोइ मसा मसासु हाइरिबा कमिटी से यावबनीने आरटीआई थारिबा मियोइ सिंगदु अदुगी मनुंगदा मी अदुगी मियोइ सिंग अदुना हाइरिबा रिजोल्यूशन सिंगसि इजिबनी मसाना नंबर 1 दा साइन तौगिबा ngaktane ba hairiba कमिटी से कोइ सेबा मतमदि Mayang Imphal ki Bengunyang Bilekaidaki Wang Mayum Azizur Rahman atopa ming Tiger amasung mahak ki kangbuna anti-social oiba thabak taurabadi maral adugidamak cherak pigani haina pambaina luchingba UNLF ki General amana hairi lalholub astigi Department of Publicity and Education ki Secretary Charairongba Thokchomna khudik biduna thadorakpa General amana hai Wang Mayum Azizur Rahman atopa ming Tiger kumja Englishingani kunhumdoidagi kumja Englishingani kun mari fauba party asigi member ama oina thabak taurami adubu party gi chatna kanglon ngakpa ngamlaktabadagi mahak party dagi tanthokhrabani hauzik mahakna miyoi kharagi khutpu ama semgatlaga chathariba thabak thawong sing asi party ga karigumba hiram amatada mari leinade Tiger na anti-social oiba thabak thauram amata tauroidabani karigumba mahak amasong mahak ki khongbuna anti-social oiba thabak taurabadi maral adugi dhamak party na chairak pigani haina cherol asina maghatari थासिगी तरा मंगादगी तरा तरेट फाउबा न्यू दिल्ली की कारोल बागते लैबा गारवल भवन दा पांगथोकदबा तरामाथोय सुबा नेशनल सब जूनियर अमसों सीनियर मेंस एंड वुमेन जेट कुंदो चैंपियनशिप दा सरुक यारुगदबा जेट कुंदो एसोसिएशन ऑफ मणिपुर JKAM की सानारोय नुपी मरी याउना पुना सानारोय कुंतरुक अमदि ऑफिशियल मेंबर तरुक ngasi इंफाल थादोखरे ngasi इंफाल थादोखिबा सानारोय सिंग अदुदा मणिपुर एंड नागालैंड सेक्टर CRPF एक्स वेलफेयर नॉर्थ ईस्ट स्पोर्ट्स एकेडमी लांगजिंग की सानारोय सिंगसु याउखी इंफाल की ब्यूटी कैंटर्स इंटरनेशनल एयरपोर्ट पांगथोखिबा सानारोय सिंग लमथाबगी थौरम अमदा CRPF की DIG रेंज इंफाल आइस प्रेमजितना सानारोय सिंगी पुंगनिंग थोगलदुना हाई इंडिया गुंबा चोबलैबाक अमदा मणिपुरना स्पोर्ट्स की पावर हाउस ओइबंग अमलिबासी लमदम असिगी सानारोय सिंगना अखोइदा पीबा कुदोल अमनी मतम अमददी मणिपुर कदाइदा लई हाइबा फाउबा खंगनरंबा नते अदुबु ngasidi इंडिया खक्ता नतना मालेमगी तोंगान बलैबाक सिंगना मणिपुर हाइरगदी स्पोर्ट्स स्टेट अमा ओइना खंगलै मसिमक अखोइगी यामना चाउथोकचनिंगाइनी स्पोर्ट्स दा माइ ओनसिलकपा सुना लमदम असिगी नाहा सेंग लमचत साजत फजरकपदा नतना तिनजंग काइजंग दबा खुनाइ अमा सागतपदा मखोइना अचोबा थौदांग लौरी सानारोय सिंगनासु अफबा सानारोय अमा ओइबगी मतकता लाइरिक लाइसुदसु माइ ओनसिनबियु लाइरिक स्पोर्ट्स का पुनः चटमिनरबदी तुंगदा सर्विस संगबना चिंगबदसु खुदोंग चाबा अमा फंगली हाइना महागना मखा ताना फोंदोखी मणिपुर की साइटगी को अखोइगी जिकुंडो ताइकुंडो का हाइफे मानबा सिगी डिसिप्लिन से सेदा पार्टिसिपेट तौबा चटकलिबा को अखोइगी प्लेयर सिंग से यामना अखोइगी मंगोल ओइबो ओइसुनो मोय मणिपुर बु मांग द थमगा को मणिपुर की पीसु लाकनबा को अखोइसे कनानो हाइबसे अन मन स्पोर्ट्स तगी मणिपुर हाइबसे यामना इंडिया दा याम खंगमदे अनबना स्पोर्ट्स तगी खंगबा गातनी को अखोइ इसासु हाने स्पोर्ट्स ता आइसु स्पोर्ट्स ता स्विमिंग दा तौरैगो वाटर पोलो नमा सो अखोइसि मतम अमदा कनानो हाइबसे मसा खंगमदे कनानो करिनो काइसे अखोइगी कैलम दैनो हाइदा कै स्टेट दैनो का हाइबसे अखोइ मणिपुर दैनि हाइ मणिपुर से कदाइ लेगे का हाइ अदुबु मतम अखोइगी स्पोर्ट्स से मयाम थोलकपदगी हॉकी की खंगदे हॉकी की थोइबा साहब खंगदे अदगी टिकेन साहब खंगदे नील कमल साहब खंगदे अदगी कोई कुंजरानी को स्माइन तौना ताइकुंडो जिकुंडो हुजिसि जिकुंडो नम थोले स्माइन स्पोर्ट्स तगी मणिपुर से फजना ममिंग चलकपनि अदुगा स्पोर्ट्स फजना तौरदी लाइक खरा फजना तमहलबा अदु स्पोर्ट्स तौरदी थबक फंगबदसु अदुम खरा वादबनि को अदु ति टीम ची चलिबा टीम पुबिरबसिना अखोइगी
मैनेजर कोचिंग फजना सेनाबीरो पुबीरो मणिपुर से मणिपुर की ममिंग चटप आगांगैसे मेडल पोरपनो आई साइड को एंड सेंट्रल रिजर्व पुलिस की साइड की मोसे बेस्ट विशेष पीजरीको Skull Consulting LLP New Delhi na India ki thoidok hendokpa mi sing da piba Inspiring Indians Award 2025 New Delhi gi Mahipalpur da leiba Radisson Blue Plaza da lanthokre lemzaningai oiraba award asi lantokpa da Manipur da gi Jugesor Khatrimayum su yaure Jugesor Khatrimayum Kaksing district da gi ni mahak chahi kun hena martial arts ki lamda kathokpa maga loina na honarakhibo zamani Mahaki lamjing lamtak makhada national amasu international gi sanaroi kaya puthokpada natana Arjuna Award fauba puthokpa ngamkhre Mahaki thoido hendokpa singasi kai kumna buthoina award asi lanthurakibani India gi tongan ba stats kundagi khangalaba thoido hendokpa miyoi humpudara da Olympics medalist badminton icon Saina Nehwal na award singa du kusinaki hairi Bright Youth Organization BYO angthana silaga club asigi ground ngarang dagi chatharakiba ani suba BYO Trophy Manipur Open 5A side men's football tournament 2025-26 ki ngasi sanakiba match singda K team amadi Pantho FC mai pakibaga loinana Malem FA Junior amadi Matai FC draw chatkre tournament asigi ngasi sanakiba match singda K team na Malem FA bu yamna lakchana goal ahum sinoda maitiba piki Atopa match amadana Pantho FC na YSA Chingkubu goal ahum anida maitiba piki aduga Malem FA Junior amadi Matai FC ani sanakiba match tana team animang na apiba matamda goal amamam chanaduna draw chatki Kumbi ACG MLA Sanasam Prem Chandrana sponsor toba ahanba RSYC 9A side Open Football Tournament English singani kun mga kuntaru ngarang hodokre Rising Star Youth Club na silaga Saiton Awang Lekai Ground da chathaba hokiba tournament adu team kunna saruk yaraga pul mari thokna khaidoklaga sanaba hoki league asigi ahanba match da RSYCA amasung Farooq FC na sanabada goal ani channa draw chatki league match adu hodokpagi thoramda Torbung Gram Panchayat ki Pradhan CH Sanahanbi Saiton Gram Panchayat ki Pradhan M Ibomcha Terakhong Gram Panchayat ki Pradhan P Baleswar Borayangbi Gram Panchayat ki Pradhan TH Ramesh amadi Kumbi ACG tongan ba maru oiba thaububa singna athoi ba mithung len sing oina saruk yaki